Bon dia, amics de Xamaigot. Anem a fer la sendeta dels Castellets per a que la conega el meu amic Juanma, el de Xulilla. Jo esto no lo conec. Que esta no la fe mai. Això, Juanma, només per professionals. Vale? Va, Ramon, passa davant. No, passa tu. Passa així darrere de mi. Tira! Que Robert mos agarre. No, tira! Tu, Tira! Rafa. Robert, Entre professionals i baix a rastre. Aneu buscant-se un altre retratista. Sí, tranquil. Tranquil, que estic en alerta. Hòstia! ¡Yepa! ¡Ese es mi Gaspi! ¡Ese es mi Gaspi! ¡Apaya ahí! ¡Ese es mi Gaspi, campeón! Gaspi, espera. Para. Gaspi, para. No va a esperarse.